Reka nkwifurize igicamunsi cyiza, reka nkwifurize kugubwa neza wowe dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Birumvikana neza cyane twigarukiye ku kibuga cy'imirwano ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwokagira Imana mwe kwikubitiro, reka mbabwire ni ibintu bihinduye isura ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urugamba rushobora kuba rujemo ubushotoranyi ku buryo bukomeye cyane. Inyeshyamba zarwanaga ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC FDLR ziri kurira ayo kwarika zivuga ziti noneho kuwo bita Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo atugambaniye turerekeza hehe. Ubwo ni nyuma yuko inyeshyamba z'umutwe wa M23 zamaze gutangariza igihugu cy'u Rwanda ko ku munsi w'ejo, ubwo ni ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2025 zizaba zamaze kugeza General Omega w'inyeshyamba za FDLR ahangaha ku mupaka i Rubavu. Uyu ni umupaka uhuza u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru reka nze nyakubwire ku buryo burambuye, ariko kandi nimara kuyakubwira ku buryo burambuye turerekeza ahantu hitwa Ibukavu. Ahantu hitwa Ibukavu ntabwo horohewe habe na gato ku nyeshyamba z'umutwe wa M23. Umutwe wa M23 Ibukavu reka nkubwire nti rwose kuri iki gicamunsi zongeye gukubitwa zegezwayo no mutwe w'abawazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi. Aya makuru nayo ndayakubwiraho ku buryo burambuye. Ndakubwira uburyo Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, witwa Perezida Tshisekedi Tshilombo yamaze kurahira akirenga akavuga ko iki ngiki ari igihugu kigenga ukwacyo kitagomba gukomeza kubarwa nkaho ari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bityo hakaba hamazwe gushyirwaho n'imisoro ikomeye cyane ku bicuruzi ku bicuruzwa byinjira cyangwa se biva ahangaha muri Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru. Ni munyemerere rero aya makuru n'andi menshi ntababwiye tuze tuyagarukaho ku buryo burambuye, ariko mbere yo kuyagarukaho ku buryo burambuye reka mbanze ngusabe gukora subscribe, urayikinge, ukomantinge ndetse yewe unasharinge kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda akugeraho gatanu ukuri gatanu. Ngayo nguko giye ukomeje kugenda ubategurira aya makuru, akaba ari nanjye ukomeje kugenda uyabagezaho monyite Mr Kenzo mbahereje ikaze. Reka duhere kuri uyu Kizigenza General Omega. Uyu nguyu ni w'inyeshyamba za FDLR ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubundi amakuru yari yaramaze kujya mu bantu haba abanyarwanda ndetse n'abanyagihugu ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, na makuru avuga ko uyu General Omega yaba yarishwe n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu gihe bari bahanganye mu ngamba zitandukanye zabahuzaga ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko byaje kugenda birangira uyu mutwe wa M23 utangaje ko General Omega ari muzima ndetse ari ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu tuvugana rero amakuru anyicaje aka kanya ahangaha ngo ngende nyaguhereza kuri iki gicamunsi nuko uwitwa General Omega ubu ngubu yamaze kugenda afatwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ubwo ngubwo ni nyuma yuko hari hamaze gufatwa General Gakwerere agashyikirizwa ubutegetsi bw'u Rwanda. Ngo ubu ngubu rero utahiwe ku munsi w'ejo ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2025 n'uyu General Omega azaba agezwa ku butaka bw'u Rwanda ku munsi w'ejo hariya rwose asohoka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hariya i Rubavu yinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu General Omega kandi nkwibutse ko uyu General Omega nta gushidikanya yari yararahiye arirenga avuga ko atazigera akandagira ku butaka bw'u Rwanda mu gihe ubutaka bw'u Rwanda bukiyoborwa n'abatutsi. Ariko noneho nkubwire ni uyu General Omega yongeye kwisanga ari mu maboko y'inyeshyamba za M23 kandi zivuga neza ko zigomba kumushyikiriza ubutegetsi bw'u Rwanda. Ngayo nguko umutwe wa M23 icyubesheje ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushobora kuba ushaka kuba wavanayo FDLR aho yava ikagera. Ariko kandi mu makuru ya mu gitondo nibwo nakubwiye ngo uwitwa Perezida Tshisekedi Tshilombo ari kuvuga ko yitandukanije n'inyeshyamba za FDLR, na buri muntu wese uvuga ko inyeshyamba za FDLR
zikomeje kugenda zimufasha kurwana urugamba ari kurwanamo n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Izi nyeshyamba rero za FDLR zikaba zavuze ziti dushobora kuba twagambaniwe ku buryo bukomeye cyane n'uyu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo kugira ngo arebe ko yakwikiza igisirikare cya RDF ndetse n'inyeshyamba za M23 ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru reka nguhereze ukuri kuzira ibihuha kubiri kubera ahantu hitwa Ibukavu. Ahantu hitwa Ibukavu ubu tuvugana inyeshyamba z'umutwe wa M23 zatangiye kugenda zibyina zivamo. Ibukavu abawazalendo ingabo z'abarundi ngo zirahashaka uko byakagenda kose. Igisirikare cya FARDC kiratangaza ko ubu ngubu inyeshyamba z'umutwe wa M23 zigomba kuva ahangaha Ibukavu ku bubi n'ubwiza. Ni muri urwo rwego rero Ibukavu bakomeje kugenda hagabwa ibitero karabutaka uwitwa Colonel Nanga ndetse n'uwo bita Bertrand Bisimwa. Abayobozi bakuru bari hano Ibukavu babuze ayo bacira nayo bamira barasohorwa Ibukavu nguko byakagenda kose. Aba bayobozi kandi nta byinshi bakomeje kugenda batangaza dore ko mu minsi ishize bari bumvikanye bitotomba bavuga ko bagomba gukaba Ibukavu ndetse bakanakaba ibindi bice byinshi bigize iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uitwa Colonel Nanga akaba ari n'igikomerezwa gifatwa nkaho aricyo kizayobora umunsi uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zamaze gufata iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu amakuru ahari 5 kwa 5 nuko kigomba kuba cyasohorwa ahangaha mu mujyi wa Bukavu. Reka nkubwire ngo abawazalendo ingabo z'abarundi zakamijeje ku buryo bukomeye cyane ngo M23 igombe isohoke Ibukavu. Noneho rero mwokagira Imana mwereka nkubwire ni uwitwa Perezida Tshisekedi Tshilombo akomeje kugenda atangaza byinshi haba kunyeshyamba z'umutwe wa M23 haba ndetse no kubarwanyi bakomeje kugenda barwana baza ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Perezida Tshisekedi Tshilombo aratangaza ko ubu ngubu ibintu bitari bya bindi ahubwo byahindutse ko agomba guhereza izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 icyo zaje ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushaka ko ndetse yewe agomba kugenda azambura imijyi yose zafashe. Mu yandi makuru kandi reka nkubwire ngo uwitwa Perezida Tshisekedi Tshilombo yarahiye arirenga avuga ko Kivu zombi haba Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'epfo bigomba gukurwa kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikajya bisoreshwa ukwabyo ndetse bikaba byanamaze kugenda bifatirwa imyanzuro ku buryo bukomeye cyane. Reka mbabwire ntimwokagira Imana mwe uyu Perezida Tshisekedi Tshilombo yavuze ngo izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 nizireke gufata ibice kandi binini cyane ngo zumve ko ibi bice biri ku butaka biri ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko ahubwo iki ngiki ari igihugu kigenga ukwacyo. Ni muri urwo rwego rero ubu hamaze gushyirwaho imisoro inakakaye cyane ku bicuruzwa byinjira cyangwa se biva ahangaha muri Kivu ya ruguru ndetse no muri Kivu y'epfo. Mwokagira Imana mwe rero ntimureke nsoreze ahangaha amakuru nene abateguriye gusa mbabwire ngo mukomeze kugenda mukora subscribe mukomeze kugenda mukomantinga munalikinga kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda abageraho gatanu ku kandi. Yewe muba mukomeje kugenda mubana ukomeje kugenda ugutegurira aya makuru akaba ari nanjye ukomeje kugenda uyakugezaho unyite Mr Kenzo ndagushimiye.